we believe and declare that 2025 will be the year of manifestation. The Bible says that Jesus said, "I'm the way, the truth, and the life. No man comes to the Father except through me." But for us to be born again, or for us to enter into the kingdom of God, we must be born again by the Spirit of God. That is the work and the ministry of the Holy Spirit. Praise the Lord. Hallelujah. Isayan rawin ang kasang galotu. Hallelujah. Kinda bagikan dati ko na ada tali. Ada ni mo na turang at Yesus Kristo. Namatakalan ni singa banakan ni ko. Hallelujah. Dala ko tiko manangon ni baka binibinakan na sokolo. Surit ka naman tanduri mata-mata. Kala ni singa banakan ni ko. Hallelujah. Kahit ka nandini na bosa. Same kana wasen donan rautin kawalu. Same wasen donan rautin kawalu. Kine rosa ngabulu kava. Ongona singa salesia kochioba enda na reki kamarokina. Haleluya. Kalau ya londina nana londina la menimadongo rokina bekinda rumendo rokina ena matakale ni singa benaka nikua. Haleluya. Sakalo de renga sakalo de renga mendala betikoya di sakalo de renga sakalo de renga
Giovanna Damni, Giovanna Damni, Giovanna Damni, Giovanna Damni, Talawe tamantana ya dai chisuana singale vendendai. Turangana ya da dedere. Ya da ndokai. Ya da kaukaua. Ya da ni bagaya dokta. Ya da ni beisareki.
Kaya ni beba ngalalataki. Ya ni beba tahu dai taki na ngau ni ngalili. Ya ni beba mulai na ngau ni tawi mate. Ya ni beba kau kuataki na ngau ni malu-malumu. Na ya leder mai na be ya da kedanga. Na ya na taki durukina na duru baya duanga na batu sana ya me kedanga. Ni kamani ndo nga chisu na turanga. Moni baga roro takikina na ne mami klo. Na ya da koya rakadiva. Ene ya do kina na mbula. Kamani na ne mami baba ruru na ne mami ronro. Na ya da sembara mga ni sebe isau. Kamani ani sai koka tinga na singa na noa. Ena singa na indai. Kana ba singa ena murimai. Kamami labeti kamani kamanga dere kamani chova. Na ne mami klo. Ena singa binangani kuwa binaka na bay maroroi binabalaw na bay marunguti binabalaw na bay tangomaki binabalaw na clown ni Ronnie ke mami yada mo tatiwa mai ena singa dai balata na yada ngudondo ang ngoturanga na yada kauti tiwa mai bay ke mami na bay bakalongo tataki mami mai bay kune matatalatiwa kina ena singa binangani kuwa haleluya tabaka susuta katalatiwa man na clown na singa binangani dai. E wase bitu lelebu ni matani tu en dua tiwa beirto Asia na banu bango le tiwa kina na nonda rai membale tira na nonda kaulotu ena singa ni na kere tiwa kina na nonda be masulaki na leo ni songo sombolotu e kemani na sangu mataungo ni na masulaki na beli utaki ena loma ni banua o Asia na sangu mataungo meteki bu sanango me ado menke masulaki na beli utaki masulaka na buku baklo mesereka na kalo na kene wale na tuba me bagaya dori banda bori na lama ni bono levo Asia me na kena bagale siti ona yalo kina matani tu ni kalo ena elamango ira ni tal kota daga ni zakea ni masulakira oira na lewe ni songolotu masulaka na songolotu ni raitu ni kuwa na beba ambauti ni kalo ena kena kauti ona kospeli e sanga ni rabaka itabi nga kina na itala ke irna doni benga rabi e baka itabi kina na linga taudo ko yandua e sabaka yoti wana klo ya be kemani na tigo lamango be kanda na tigo na wase enda na duri tigo na sanango mai ndambe bulubulongo ke ndambe bulubulongo nda masulaka na yaumbula ko na yaumbula mesereka tigo mai na klo merawani tostigo kina na zahada ni kalo na kena kau na kospeli na ilabo na be kato do na kena kau mai na be ya ni vale na be ya ni be kato do kana banga taki na loma ni mai ni lotu be kemani na tigo na esanango be kanda na metegi wike melakon ta kungo berto na matasere aba talenga kino ya na singen dai na masulakira oi resembera tunia do vir na kospeli na singen dai ta lau sara mai kona ulu tangai baya dalam mata mai semati na londa da masu sara wana klo na singin ni kuwa turanga ke mami lau tigo mai ke mami masulaka na klo na wase ni banua turanga en dabo kina sen dambe kina o Asia na kapitu ni wase lebu ni bura era mbula kina na klo na milioni baka milioni na tamata na singin dai lebu beira na klo era sembera baka dua ni sembau rangada na tugu binaka kay chisu ena vinga una saoti me adabati ko mainda ke mami klana yoti ni tatau oni atatau na kaberto na tise peli ni berna no moni akaudake o ko moni ngai loya ni buru tau doko kaute ani kina buno takana kospeli vagalo tutakira na leni bebo no kedanga o ko sa bauta dongai papito istaki i ko ane ada ni tamamundou ene ada ni lubena ke ne ada ni kalo na yalo tambu turanga ni kuwa binagabolebu na bebo no todo ko sember ni tandola binagabolebu na kalo na tandola na singa indai masulaka na kalo na mata ni katumba mami masulaka na kalo na beya sana todo ko ena yalo kina na bebo bangala lataki na kana durta kiani na kospeli turanga ni singa ni kuwa kana be singa ni mataka binagabolebu na tamai kema meraskobia ni kina na kalo oira e kaborotuna non rambula ni bubale oira stabatuna rendre oira na tigo lenga oira na tigo na bale ni bula na banua todo ya turanga semberni adobiani bagandua en na dona ngauna nema mi masu na clone singa binanga ni kuwa
ni nantolabi na be mata ni katumbaya tarai na yalo ni tamata meradabu ikala ya ni na banuan donu lago ya ni kina bubalen donu lago ya ni kina matangalin donu na itokotokon donu turang lago ya ni na be bale ni bola bola donu lago ya ni be na beli utakin donu na klo ena banua Asia tau doko ena singa binanga dendai binanga balabu na klo na tamai kemami ena singa ni kuwa kemami la beta be kemuni na iwase ni buru-burungo o Asia binanga balabu na klo na milioni baka milioni na tamatar na bulat iwa kina mami samasu na klo ni na dhabira tau doko na itugu-tugu binaka rani rabambulai karabaga iya bichisu yago talenga beira na klo na tamundu ni mbula kaya kan raba na tamata melaki ya kina nambula ni samay daba nambula ke na wale uturang haleluya turanga ke mami baka pinapina tagi kemunia na matakan ni singa dendai ke mami sadingo amana ni mami soni masu yalo ni tamata baka yang dua antau ni bisinisi mai buanga sarra kibu ngonen dua ena banua lebu Asia ena singa binani kuwa merna lesu be kemni be pangan dina tagi kina na klo na tatau lebu ni tatau na klo ni merna ni kaudake kwa me kema milayani ena be seburu na kana bunota kina kospeli kaya bu sartale tinga ka tigi ni raibotu ni banua ke mami mai baka ruti ko kinongo ena Christian Mission Fellowship eviti ke buru binawale usarna kalau nongo mamisa baka binakatakan na songo ni binaka na matangan dendai nawale una nomuni satiko binawale una nomuni na besiko ka beta levi waroro tagitikin na damuni ke mami tuba ka maso baka binaka ena da chisu ne mami turanga saya do mene mami pun bulandina en dua bauma amen surat kan tagarawan ni tambe sombo na singa binani kuwa nakana bukungan ni beli utakia na Lomani vale lebungo, ulani tal ngase, berani tal veli taki, satu nasi ngendai, meu ngusun ratiko, pati kerandi ni tal ngase nasi ngendai, meu tabutu tiko na bos ni weekend tabaki, weekend dan dua, en nasi ngendai ni kuan, imbere anda kinta baka mandana elo tambu ni klo, kasa tiko pati weekend nasi ngendai, nisa kinta baki tau doko na iwasini koro. Basa nga bulu kabitu wasan koro na bandua kine wasan koro basa nga bulu kabitu sa wili tal tinga kinang ko na isong songolo tu mai tobata mai buang kasar kibu ngonin dua sa kinta ba kito ko tiko ena da ni klo na tamanda na lubya na kene alo tambo na singini kuwa pe kemni na senga itiko bangandua oni tiko na songo ni na singini kuwa kema misa kinta ba kemni tiko ni senga ni bulangi na singa nga ni adurumay kini kaya ninga idurumay katumbaya o ni satau ke itu eke gona no muni balen lotu binabale utalenga no muni ndingi takan singa leboni kuwa muni may sokalo bata ke mami ena mataka binangani kuwa tabaka sosota kira mandar nangay lawati ko may mga dua ena taka binangani kuwa da kinta ba kira talitinga irna kandar semati ko may nabata-batango ena mona liba ena mataka binangani kuwa ena kona baba ni buru-burungo na sana tabanga oni barongo tio mai kina na dindu ni ngauna ena tigo kina na buru-burungo ke mamisa kinta baki ke manitiko ena yada ni kalo na tamana ke na yada ni kalo na lubena abatalenga kina na yada ni kalo na yalo tambu ni kalo ke mamisa bambauta ena singa ni kuwa ndo na tikina sabarota ngau tituna kalo membaleti ke muni membaleti ke mamitalanga ena mataka binanga ni kuwa baka sosota katala mandana kalo na singa binanga ni dai lulu mandanga be konda mitigo samu kai wa sa kinta baki manitalanga na dai chisu na mataka binanga ni kuwa nakasana kira-kira tu sartiko na tabanan ni IT kira ni ratu bitu sartiko mai na tuba ena loma ni matawa di sambula binaka na itukutuku me kadi baki membaleta na nonda bengarabi ena loma ni matawa ongo na singa moniti enda sabi baka ungeti menda sema bata ena nonda lolo kena masu baka song lotu ena buke lulu ena bitu na kaloko ena kabi na nonda sota baka sel ena nonda bei wasini koro ongo membaleta tiko nga na nonda tumberi baka yalo ena loma ni madawa enda sakirei menda bako tamai na nonda online cell report ena bei madawa ongo ena bei buke ena kena dikebi tiko na nonda tumbu baka song lotu
Ena singa bakarawai mena ono kina bitu na kaloko ena matakalelai ena baka dhori tiko kina na nonda masu baka songo lotu ena nonda vale ni lotu. Wasi ni koro ena venga rabi tiko ena singa bakarawai mayongo wasi ni koro namba rosa ngabulka bitu, rosa ngabulka walu, rosa ngabulka diwa kena tol sangabulu. Ongo embaleta tiko nga na nonda baka bakarau ena lotu na singa tambu. Singa tambu ena madhao mayongo na nonda ngauna ni lotu. Lotu baka babalangi ena walu na kaloko ena mataka. Nonda lotu na wekanda na India ena walu talanga na kaloko ena Harvest Plaza. Na lotu baka biti ena vima manitini. Kena lotu nonda na tambangone ena 5 na kaloko ena kabi. Me nonda bata na kalongata kina nganga. Ena madhawa ena sabaka na mata ni kina ongo. Asia isn't just a continent. Kina na Sunday school na ingaw na nga sa na padritiu kina solisa na kira saratiu kay sarawan ni ngoleani na banua endo dono moni satakina na singa binanga ni kuwa. Na otitingango sa na biuda kitiko na tukutuku may na ambuda ni Bingarabi membaleta na banua lebo Asia ni sana otitiku nganai tuku-tuku ena bulang otitiku kina membaleta sarana kaya otitiku mai ena buda ni Bingarabi ni sana otia sana muria saratiku mai na nonda tu meke nai tambangone ni oti na nonda tu meke nai tambangone sana gai bagai doritiku bekenda na soli ena singa binangani ko. Asia isn't just a continent, it's the future in unreal time. With more than half the world's population, Asia is the heartbeat of global energy, ambition, and transformation. It's where tradition meets innovation, where centuries-old cultures continue to shape and influence the modern world. In a world that's shifting faster than ever, Asia isn't a side story, it's the main stage. To lead, to innovate, to understand what's next, you have to pay attention to Asia. Because this continent isn't just part of the global future, it's shaping it. The work of Christian Mission Fellowship International has made a significant impact in the Southeast Asia region, reaching communities with both spiritual and practical support. CMFI's presence has brought a message of hope, compassion, and transformation. Through church planting, leadership training, education initiatives, and humanitarian outreach, CMFI has not only spread the gospel, but also addressed real-world needs, empowering local leaders, uplifting families, and strengthening communities. CMFI's continued growth in Southeast Asia shows that their message resonates deeply and their work is far from done. A very warm greetings in the wonderful name of our Lord Jesus Christ. We are excited to share highlights from the first ever Southeast Asia Mission Conference held at the Pacific Hotel in Siem Reap, Cambodia, from February 7th to 9th, 2025. God moved powerfully through every session, every testimony, and every act of worship. We were honored to welcome Reverend Sulia Sikurulo, President and founder of Christian Mission Fellowship International, as our guest speaker, along with his dear wife, Rendini Merek Kurulo. Also present were Reverend Manasa Kolivuso and Reverend Kitione Tuingilai, along with representatives from across Southeast Asia, including Vietnam, Thailand, Laos, the Philippines, Myanmar, India, and our gracious host, Cambodia. Adding to the richness of the event were friends and members from the World Harvest Center in Fiji, New Zealand, and Australia. The conference began with a special mission dinner where we heard moving testimonies from our Vietnamese
and our Laotian delegates, we were also blessed by a presentation from the first generation Kui Christians in Cambodia, a moment that stirred many hearts. The next 2 days were filled with multicultural praise and worship, united prayer for Southeast Asia, and the powerful teaching of the Word. The atmosphere was electric with the presence of God. As Revelation 7:9 says, we witnessed a great multitude from every nation, tribe, people, and language standing before the throne and before the Lamb. That scripture came alive in our midst. The conference concluded with a powerful Holy Communion service, leaving us filled, equipped, and ready to return to our mission fields with fresh vision and purpose. As part of its ongoing mission, CMF Rumchek is expanding its outreach with 2 exciting initiatives: a medical clinic and English learning school. Both facilities were officially opened by Reverend Suliasi Kurulo and generously funded by the CMFI Women's Ministry, a testimony to God's faithfulness and provision. Among the delegates from the World Harvest Center was a team of compassionate healthcare professionals who offered a 3-day outpatient clinic supported by a mission team that held evening rallies. Our goal is simple: to care for both the physical and spiritual well-being of the communities we serve. The school is a place of learning and opportunity, helping children grow in literacy, confidence, and future potential. With open hands and a clear vision, we build bridges of hope and healing, a clinic that offers real care, a place where love feels tangible. The feedback was deeply moving. Many said the care felt genuine and heartfelt. Some mentioned that the medicine tasted better because it was given with love. Others shared that their healing started the moment they were greeted with warm smiles and kind words. The power of the gospel among the Kui people. The Kui tribe, largely illiterate, is experiencing transformation through the gospel. One touching story is of a 10-year-old girl who, once unable to read, is now thriving in literacy and scripture. The children at the mission base are deeply passionate about the word, carrying their Bible, meditating on scripture, and eagerly attending Bible study lessons. The impact of this visit was undeniable. The local community is already asking when the team will return. A sense of peace, joy, and spiritual breakthrough now fills the area. Thank you very much for your prayers and unwavering support. Let's take a journey to central Vietnam, to the city of Da Nang, where our dedicated church planters are faithfully serving. Bula Vinaka. My name is Pastor David To, and I'm so honored to be here to present to you the work of God in our beautiful nation. Greetings to all of you in the precious name of our Lord and Savior Jesus Christ. Today, I'm here to share with you the incredible thing that God has been doing in the country of Vietnam through the vision of CMFI, which is to exalt the name of the Lord Jesus Christ, to proclaim His good news, and to train and encourage the believers to be loving and caring relationship and put world mission as priority. Even though our nation continue to experience restriction and persecution, most of the thing we do, we have to do low-key, but we stand firm in the freedom that comes from the Spirit of the Lord. For as the scriptures say, where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Despite challenges, we press on with faith and empowered by the Holy Spirit, supported by prayers and encouragement of CMFI around the world. Together, we are advancing God's kingdom with boldness and determination. So by the grace of God,
Our network of churches now span among 8 tribal groups in Vietnam: the Co, the Hare, the Ye, the Halang, the Cơ Tu, the Pru, the Yarai, and the Sang Chi. And our outreach extends across the 8 provinces in Vietnam and even reaches into the neighboring nation of Laos. To equip workers for the harvest, we have established many small and mini and low-key Bible training center in strategic area, and these centers serve as a hub of preparation, empowering leaders to bring the message of Christ to different villages and communities. We are so blessed to have translated and published Reverend Surya C. books, The End of the Earth and the Forbes Menu into Vietnamese, to use it in our Bible training and discipleship programs. This valuable resource has greatly enriched our efforts to equip leaders and raise up a young generation leader for the kingdom works, and also deepen the faith of believers across the region. Let me share with you some of the vital ministry that God has blessed us to accomplish in Vietnam so far. We have established Bible training center to raise up leaders, and this is one of the emphasis to mobilize churches. So we have to mobilize leaders, and then we also conduct many gospel outreaches in different form and different setting and situation. And by the grace of God, is touching people's life, and we also baptize people who decided to follow Jesus as a way to publicly declare their faith in Christ, and planting churches in villages, in provinces where the Lord allow us to do. And we also emphasize on social work as a way to reach out to the community and to get favor with the local government. We continue to spread the gospel and serve those in need. We deeply value your prayers and support. Your partnership is instrumental in sustaining and growing this ministry, ensuring that more lives are touched by the love of Christ. May God bless you abundantly as you stand with us in this mission. Together, let us exalt the name of Jesus and expand His kingdom to the ends of the earth. Thank you, and may His peace and joy be with you always. And may God bless you. To you all who gave, prayed, and stood with us, thank you. Your sacrifice has made a lasting impact, not only in Cambodia, but across Southeast Asia. On behalf of the missionaries and the local churches in Southeast Asia, we express our deepest gratitude. May God bless you abundantly for your generosity and partnership in the gospel. Chumri Plia, Pinakabakalim. Do
Is he worthy? Is he worthy of this? He is he worthy? Is he worthy? He Pambutan inda sengatal ningain dua sengani bangun getina itu kutuku enda raida da sarawar tu mai song tu kinor tu na nondo tu itambangon na matakani singa binangan dindai. Buki mantanga be ko enda mitiko sam kawa e bakam betena tiko na numusoli. Ni berarti ko ni tarai na nonda singana kini manrali. Awataling akin nonda soli membaleta na vanua Asia. Tumika nga baka totoo lebih na tingin ni bolo tambungo na madiu na wasi ros nga bulu karua na tingin ni tini kalima kina tingin ni ros nga bulu karua. Gona nga norto lang may kinorto na farisi wata ke rato na ilawa iroti. Erto may biya berta kichisu. Erto lang may merto may taronga. Membaleta na wakas sama ni suli bakadabadaba. Ertungai may tarongi cisue endon mumbeka. Menda suli bakadabadaba kina mata nitu veisisa. Cisungai tarongi ratule sungai tu na bango. Oke, itu bike mundo ngor enduana sisi beni. Ando suli manta mai biau. Ertu suli ani buanga e barita kabiratu na mata ivengo. Siya na ang kapok kalebu idei ko ay tungo. Vataki na yata idei. Ertong kay kamay. Gori na matay sisa. Vataki na yata sisa talaga. Kay dabot nga pakalakala ko chisu. Do sulyang anaka. Endo do numenay sisa. Iyo ke mundo na numati ko mundo sulyang abuan na kalu. Ko nakando donu menona na kalu. Me kweni suliti ko nakay nona na kalu. Vei sisa. Me kweni soliti ko na kaya non na kalo ve DMC. Me kweni soliti ko na kaya non na kalo ve courts. Solinga na kaya do dono menon na kalo. Yari matai membeleta na singa na kini manray. Endua na leso ni etiko na luke na wase walu na tikinendua wataki na tikineto lu memoria wale ngakina ko na kaya mai ronda tiko na singa dinai. Bakando mumbula bakando mai Vietnam ya singa nindo dono o ko nga sakune. Ya baka mati. Songo tibi ramatani katu mani kena wanda wataki na tugu binak. Eni talano etike ka tiungo na ibanga wabo na luka na wase walu tikinendua kina tikinetolu. Ni oti toka ngawa ya sala ko bulu chisu na be korolelebu kena be korolalai me vunau katukuna na tugu binak kani matani tunikolo. Eratu wala ko matakaya. O irato na nona tisay peli. Kabi ko ndami tiko sama senga nila ondondo chisu ala ko tiko bateke irato na lewetin karua. Ninda siro sumutale may bakala lira enga itukuni tiko kina kabakata lenga kina sona elewa. O ira era bangambulay mai ena kaukuwa ni besu ni buto na kaukuwa ni besu ni tebor. Right? Erto senga nila ko wala nga na tisay peli. Go erto sa sematalengani o ira na marama. Ena kena kautiko na kospel na itugu binaka. Ninda siro sombu tale bakali leira enga le tukuni tigo kina ni esotale na marama taleso
era sama isema taleani ke ira na tamata taleso era sama isemati ena kena kau na kospeli asenga ni chisu nduanga asenga ni ira tu wala ngana tisipeli era to sa katitali ti okina lebu tale nei wasini marama era la tale na mekina sona i wasini turanga enda baka bina kata ti okina na kaloni nda raide tiko na nanda tu raibo tu ke na vika to sama isarabatiko membalata nei tutuku mai esia ninda raida na raibo tu ya solibu ana nanda veli utaki ya seranga e tutu bata kini talanongo e teki bunga koya na nona sa taumba le koya me kauta nei tuku vinaka teki buti mai mai ni sudu mai bono lebu sala kortu sali trai e vida na durbu na ngone sa teki bu mersa toko na nakada ena kena sa kauti ko yani na kospeli asenga ni koya wala ngaya ersala ko talinga maikina oira ne marama oira ni tambangone na ngone arse durbo se ngone le okina ena ngone rala ko maikina sa tegi bu me kauti ona kospeli sa bagaramba ile utagiti ko na raibotu ko tundambi ti okina na kena lo mani vale ena singa bina kende dai e rasara darmo de tiko bina rasara ngo enga mai tukuni ti okina e sobira nei lawalawango oira na maramango erangai lakoira erangai lei zaga takamai nanon ra murici su ngai kani bola tabor ngai kota seranga mai nanon ra yau ena kena baka Britania bola tiokina and they use their resources and dua tala na kena banga tikuli tio bango and they use their own money to support Jesus, to support his disciples in taking the gospel and a bay koro and a bay matangali and a bay yabusa. And the baka bina kata kina na raimo tu ni nonda tu lala kongo e trai na burumura ni kuasan dunan rau baka tatiho na mata ni tu e sa trai ni burumura ni kuah balata ninda salah ko nda senga wala ngani lako enda sabaka bondo taki kanda saratale tinga ratoli orto na leading ministers orto na regional heads elaw bata kay rotol talangasi salah ko erto samay lakorto na men's sa tiar to sa lakorto na women's lako er salah ko talitingoni tabangoni nabi wala nga nangonongon sa aray datiho konda ray datiho ni alalong to salah to lang orto na tambana nimbula gosan to lava mai bagarara masara o talatalangasi nanondo koya nga rawani sauma esenga ni sauma talema yandua o koya nga sala ko may nanantanga me bakarto da kabe na maramango e sala ko nga may nanantutanga merto lako erto bukeki na naturanga bukeki na erto na tisebeli orto talanga erto sakko tatigo na itutu binak pida naman no sa tandola maingo puki buendo na marama kaya may Cambodia puki talanga buendo na turanga may Afrika talanga tatandolon-tolo tigo maingo Solomone sa Nio sarawata nga na may bondo sa singa nga ninggay lako talangkas to sa singa ninggay lako to ndo ko ulut gonda sa bakay tabi tudok kami konda mitiko sa moya yang atiko na soli enda kama metini ana singa ni kuwa yana kanda pokon bimbita kitiko kina nando soli yana choni tini kalima na tikine tini katulu sa sanga na nona lolama enduna tamata me dedera ke may na matanggali lolama ngo me soli saranga na kanda dulu membula kina melembula kina na tani o tini nandun ay talano nindala ko mendala ibuli manray o koto tigo an nandun ay labo mole bolia e ono na ibuli manray mondo ngunutiki na nandun matak o lang abango e nakaunta o soleba na ito kinistoa e ono na ibuli manray e solinga yan ni labongo sabi sa utaki may nilabo sabi sa rangamay sala ko nilabo ya sala ko may na ibuli manray kung nasolan na nakabatingo niyong kay soliang mo birita kayani iyesiya ombita mantangamay ena manrali matakene katini ni solia ni mango ena ngai lesumai sa senga ni lesumai ni labo sa lesumai na yalo ni tamata quando sa sarabi irtigo ko sa sina itungo o ira sala ko tingo mai sarau tame ka chisu ena mali utini ka ona tikine rusa hulu ka ono tazaba na kena yang abuana tamata kera kana rawati buru todo gai baga elia tu na nona yau de redondo na klu ya na yalo ni tamata kato bosomba na masu turanga bina ka lewo na singa ni kuwa na lewo na yalo ni solika bakalunga taka na klo na linga ba yan dorang dodolinga na singa ni kuwa lewo talekina na yalo na rabali su kina no muni mata nitu toko ni kina na raiwo tu
mo ni bakarorota kina klu mami tu baka masuk baka binabinaka na day chisu ni mami turangan ni mami bunin bulandina en dua baunga. Amen. Walinga nilenga na Kristo. Kabe ko to kasamu yani wali nilenga. Yani sauni nonda pagkataro ketanga na tamata. Jesu Kristo. Dua talon dawa sa bertu na matsere. Waka binabinakan dayan rin in the modern ng bongi and the moditi ko na noon ay seraw na kalo. Dayan rin na mataganggo, dayan rin tigo na noon ay seraw. Damay talitigo ni kuwa na noon ay seraw na kalo. Dawa binabinangataka, kaya na nabitigo ni kuwa, Ibang mulai kanda na kalau gambiti kanda gina nona iserau balete na bunuan doon nga rani bagay mbalik kina ng bula. Kabang ko na sami Dios ang bulu.
Kemuni na nungu itiko na bitambang na kenanga. You are my dwelling place throughout all generation. Kaya anda marutaki na turanga, ta may sota tigo na matagan dinday, ta may sota tigo na nonay sera. Undo talo nanda baka sausaw. Kaya mandanan duribatan inda wili ka tigo na nonda lesoni, na matagan dinday. Kaya ranin buda ka tigo mai daka, kena wase rosanga bulu, na tikina ngai rosanga bulu karua. Kina ruas nga bulu ba daka kina wase ruas nga bulu rua kina ruas nga bulu ba ndana tigi butiko ena tigi na ngai ruas nga bulu rua ya doba na ruas nga bulu ba sana kira mendana wili ka bata na mataga indinday ne bawa pande wasambi utingori na screen ndoro tolu. Ia kapag tigibu saramay na pipapiti justaki choni may altoba na ngauna dobe na tamatongo ang tingitaki may uli ba taki kento huno taki tala may namati. Sa karementa sana tauret yun ano din dami na mataka ni singen nilay. Ang nabos tigo weekend ni kuwa nung dayalon din nataka sa ikoya na dagadaka ni turana. Nung dayalon din nataka na dagadaka ni klo. Klo enda bakang bauta koya kadi weekend ay nandun na kalye vedere may nambula endambula tiyo kinango. Pagkarwa takatali na kaldi ni kalugin na nondambula, vedere dake nambula saranga umbula tiyo kina na matagan dinday. It's a calling that is worth more than life itself. Doon nambula sulia weekend na kalug. Nanonambula saranga vakatay koya. Koya ninda may sota tigo ni kuwa singatambong bimbi ni kena kau na bosa ni kalug ki vura-vura kedenga enda baka bina-binagataga kina nanona bay kadibina turanga kina nondambula. Ngayon nanda samay bakang bulay kina sa baka taon di tagi kina na kadini kalu kina numbula. Sindo bikenda nanda samay bakang bauta na kalu mengalalay na kadingo. Na kadingo ang baliti kenda taudoko enda samay bakang bauta na kalu. Eavana tiko nanona bay kadibina kalu. Kadingo kaditigo may dake. Kadingo kadi bakalo malangi. Na kadingo kadi na klo. Endo na kadi na sangan indo na tomata na rawa ni nan rota ni mikina ni na samay bakang bauti koya. Baleta na inakin ni nondambula sa ratiungango na bugunduan ni kadingo. Madhiu na kenawase ono tigine tul sangabul ko tul yakati wango weekenda minda baka sangara tumbanda sa koya na mata nito ni klo. Na mbale rawa-rawa ni bosaya the very primary meaning of the verse kenimbalan-balik en duanga naka may baka sangkaraya ng bulanggo duanga the only thing to search is the kingdom of God kabi ko ito kasama yang anakanta may baka sangkara nakatawdo ko and na sangan ngay baka sangkara ang balit na dawa sa sili may bikenda na kalo na baka samit tinggo na kau-kau mendarani rawatakina sindala ko may baka sangkara sikha nambula toradake da sini may baka sangkara ni labo da sini may baka sangkara talindo naka and may baka sangkara sikha na matin tu ni kalo ninda sakune na matin tu ni kalo kabe bango na bosani chisu o kenda menda volitaka na kakeda ngai tu weekenda nda bolia na matin tungo boletongo na matin tu e baka lio ya tama and singa talendendre kina buana kalo no na bukitani may buana kalo sabakal ya lio koya sei koya na matin tu ni kalo sandona ngauna velda ki buro-buro toloko dona ngauna buto-buto ni sabakal lio koya sei koya na matin tu ni kalo sayali may na nona serau sayali may na nona yuku kuna kalo salubay wale na nona mbulang baleta na dava sayali koya may na nona serau na kalo
sa lago tani buana matani tuni kalau sambulo koya ka sa liutei koya na matani tuni buto ya na bekanda samai reida tuende indai nei bagan dinandina ni saselenga na bura na buto ya na yalo ni tomata kati go bekanda na Isaiah ngona ndono bagango enam buto mai na bura enam buto lolo sarana tomata kai baka to asamu ngona ni buto nei toba ke de lago tungo rongo di auturanga ina marama kena tumba na drugs na corruption de bekada tungo na be bura kavoro ni buvale na mawini mbula na vedalati kena tumbo daga na tobe mate ngone yalo ni buto kabe ka to sama ngona buto e daga tiko sandra baga sanga na wani mate ngo sa singa ni mana de baga sanga ya singa ni mana be bono to do ngandala ko be singa ni mana boleta na daba o kenda nda baga lia ni wali ni lengo ya na bono e sanga kina na lenga ya na nona mate ni tuna turanga lago mayo chisu me kautale sumai be kenda no matin tuni kalo lago mo koi genen doni tuku kabango koi ndo bi butuni saya do mai no matin tuni kalo kabe ka do samu satingo no matin tuni kalo satingo e bura entre senga ningai raine mawi ne matau satigo sarangango no matin tuni kalo ninda samai vingoma na turango chisu Kristo menonda turanga menonda bagambula samai tarawi kenda na matin tuni kalo samai baga tiko na nona tiko liu na kalo na nonda mbula. We become the headquarters of the kingdom of God where God does his operation na senirani tunga na kalo daga melo malangi koya kadibiko kadibi kenda ngone me doba sarana ngasi sangani ndua rani kaya usang ngone tiko sangai tamba ngone se usangasi ena materi tuni kalau senga ngase senga ngone senga e lewa senga tangane senga na kai materi tutani senga na itoke senga na India and the lubeni kalau ni ndalakomai. So the call is the call for the kids of the kingdom. Ngo na kadim baletira na lubeni kalau. Kabe ko to sa miana buno sa tinga kinango. Tanto vital no tagatiko na lago lomalangi se bagava. Pero en cuanto sa muy ko sa tingango. Ngai lago na ngona daba. Ngona daba ngai lago kina. Kembale kroni taro ya na daba na buna o sa sang kinila ko sa tingango. Sarida. Sa tingango mbaleta molako. Salangango mulai tukuna, salangango mulai bagan dewataka, satiungango mulai kene bagan dina berna tamat. Talano anda rongo de tingo mayesia, yana bagan dina ni kalau enda samai bagan bauta, na kalau samai sergi kenda, na kalau samai bagan mulai kenda, na kalau samai taradaga nandambula, sabagan betena nambula, sabagan betena na dagadaka, sabagan betena na dagailabo, sabagan betena seikoya na promotion, na bito seke, na bibanua, nanda tarango taraya, sabagai balem balet na daba, ninda salako mendalai da kaba na dagadaga, kadibi kenda kina may daga na turanga. Kabango Paula na dagadanggo rusang bulutin rusang buluga ba o yaw au sanga ningai o kata na nungumbula me kata libiyaw kabe ka to ka samu senyo kata na nungumbula. I did not count my life as worth something now. My life has been sold out for this Christ. My life has been sold out for this Jesus, for this kingdom, for this good news of the grace of God. Nanungumbula sa may bulio koya, nanungumbula sa senganingay tokena, nanungumbula sa senganingay nongu, sa senganingay mbulati ko mo yang abiyaw, au sambulati ko mo yang abi koya, kamay mate na bukunda. Rongo diyaw turangan na maramo, chisu, eseni may mate koya na buku ni songolotu, amate koya na buku ibura kedenga. Joni tolutin ga ono salomanira na kay bura, elomani bura kabe to samu, lomani bura koya. Bura-bura yang buto-buto na bura-bura lenga tunggo na bura-bura ibag lenga itunggo na wengangan ni bibaga matintaki na bura-bura lenga tunggo na kaboro ni bubale na bura-bura ni politiki na bura-bura ni buli na bura-bura ni ngito na bura-bura dabanga o ira reality o kendango enda kadibi vira sembera bagando ni rongoda. We are called, we choose to reach out to the neglected and those who never heard the gospel, one in their lifetime. That's what we are called to do. God has given us that already. Iyan in the samay kunea
endana vanga taga na mbulango, endana vanga taga na nonda yau, endana vanga taga nonda buli, endana vanga taga na nonda talendi, endana vanga taga na kai tu weekenda, menda yado ya ni beiraya, mera kila talenga, ni o chisu ngango, o kaya mate na bukunda kerenga, vaga sausau ene mataga indai, mate o koya ena bukunda kerenga, mate o koya na bugu ibura-bura, tangane ya lewa, ngase ngone, tibu saramai be ya tama me dovani oti ni tamata nanga imbase ko mai bura-bura enanga une na basi ka tale mai kinagi bura-bura ko chisu samati ko na bukunda kedenga samati ko menda bagando nui na tamata kedenga samati ko menda vingomi kina na tamata kedenga sabaga oti ya kabe ka to samu sabosoti oti ko bura-bura sabagando nui ko bura-bura Savingomi oti go bura-bura, sabonga meredingoma, sei koya na itugu-tugu binagango. Yana buna enda na sengani mai kembatiko, ena kanda sadakaboti, enda sengani mai tao, menda na wilika, ya usa tol sanga bulu bukada na bagi nungula kamai, ona serani wilika na ngauna ya, baleta na nondo mbula, ena sengani na bagarautaki, ena balabu ni ngauna mbula kina, ena bagarautaki no mbula, ena kawada kaba. Life is not measured by duration, the length of time. It is measured by how much you have donated your life, donated your time, your energy and your resources to the things of the kingdom. Rungo diau ena sanindo na kanda na bagulung baletaka. Vanua dabo tiko kina ena asanin bula daba. You can be part of this. Rungo dai sani so mina tukuni alotagi chisu. Vanuenda tio kinango na neiba ude tio ngori sini somi na masu sini bagai bondo tagi na masu siapa kata masu nduan nga kena nomu tukuni alo bewa kama sini somi kinendo na ka lako lengoi kolei da kava na vanuanda sini ado barao na banda na vanua sini ado barao koya na ngondango elago kino nonda masu kena nonda solika. Hallelujah, hallelujah. Kila nio tarara wango na kila na nongumbula ngai bagambetena bagai mbale-mbalanga ke vaka ya olei vaka bana kau kadibikina da sangani mbula tiungo merawa ni rangoroi kona tamata merawa ni tamata kilai merawa ni tamata rongo. No, we are here not for fame, we are here for the gospel, we are here to go and preach, we are here as witnesses of the Holy Spirit to the rest of the world, to witness the life of Christ and all that is accomplished at the cross. Vakasama ka sa singatalindo na kasabo. Sinindo na katalinga ibo weekenda. Nalagomay ni Chisu, kautali sumay na kasayali. Kautali sumay na matrinto ni klo. Kautali sumo koya na mbula etao mundo. Kautali sumay o koya endona vewe kani gendona ve tokani o kenda menda mai ve tokani batakina klo menda mai duanga batakina klo nambula nona na klo me sama non dambula kau tama yo koya ia nimbera ni selia ka be kenda matenchoni tolwalu lago mai yo koya me mai vagarusa da vagaga ni teboro ka be goto samu sa vagarusa yoti na vagaga ni teboro kela sare dake sa vagarusa yoti. So weekend ngo sember ni ngo marawaya. Kaya sarida ke sa vagaru sayoti na vaga to vaga ni teboro. Vaga ni muto sa vagaru sayoti. Ena bella ti makao ira era kabango na ivalu e nei chova. E ora bella ti makawa. Weekend na bella ti vo enda sa wasibida ke mai ko nanganga. We are more than conquerors. Why? Because Christ has already finished conquering. He conquered already. Ele bunan da baka tutsu sadala. Sindo nei balonga i valutoiko. Sanruka na teboro. Sanruka na mate, sanruko mbulumbulu, sanruko eli, satuda ke tale go chisu, sayabu ni nonda bagambauta na tuda ke tale mena mate, ke senga na tuda ke, senga ni anga na lotu, senga ni anga na ibunau, senga ni anga talanga na bagambauta, baleta na daba, senga na inui.
Na mate nei chisu. Sambo ko nei balbalda. Na mate nei chisu. Sanda bagan dua batai na kalo. Na mate nei chisu. Sa dingomi nondambula. Ia ke sangana tudake. Isirani dingomi na bula tau mundu. Takao chisu. Kabango koya. Salah ko mai na lubani tamata. Bebaga sanggaraga baga bulana kasayali ni Salomanira kai buru-buru bango na kelu suliana lubenango kai baga bauta na bula ke bolati bango Paulia na kelu sabaga tagilabi kenda na nonolo mani samate na Kristo menondo sosomi ni tende sedaga dalatinga rungo dia uturange na marama na nondam bula me utoga ruwa tagatale ena sangani baga imbale kenda sangani baga tabi ena sangani baga imbale kenda sangani tukuni alu tagi chisu ena sangani baga imbale ke baga ndangalu ena sangani baga betena nondam bulatiko ena sangani baga betena nondalago melotu ke baga nda sangani baga itabi tsanda rongo da tigo baga wasama tolu na ka rawani odakaba rawani omasu kabe ke dosa mendana masu to loko kene garua mendalai tukuna ndalai tukuni alu tagi chisu sanduana kale bunda lebuni tamate tungo lebi dangar na lako merlai tarana matin tuyana bukunda toloko yo iko dhakaba na kando no dhakaba na bonoti ukina dhakaba na kando no dhakaba kwani dhengu na tuguni chisu kabango Paula na matai ni korni diwa tingono yau au na kaludha ke vakau senga ni tuna na tukutuku binakango randa mai baka tu sa toloko na nona biba kalunga tagi na kalu ia nataro tunda Paula ka kedengo ruban dindire ta yau ia au na okati au mu kalu da tinga ke usin le tukuna baleta na biba kalunga tai kedengo na biso tabe na bisinga na biba rautaki na ka kedengo embale tinga endo na ka ia me tukuni na tukutungo ka be to sa mebeli deita kina no mitukutuku kina no mutukuni alo ni satukuni tigo chisu kebanda mai tukuni alo taga wale tunga o dhakabango na kalunga dhakabango ngori na tukuni alo na senga soni na baga imbale said there's never any way to why ina no tukuni alo me bango mbaleta ni wala komole tukuna o waraida na baga rotagi ni turanga o waraida na baga rotagi ni turanga o wala ni bango ranga imbula na tamata lawa ni bango ya da na besreki klana katalinda lawa na budani bingarabi ni laite lotu mendaraida na besau baleta na kospelingo kabango Paula yau au na sangani mandu ataka Roma wasendu tigine tingono au sangani mandu ataka meulai tuku na baleta ngonga na itukutuku ena bagambulana tamata ngonga na itukutuku e marikina na nabe bagandono ina klo ngonga na itukutuku e rawakina na bagambauta mai nandua na bagambauta kinandua tal na bagatangen deni bagambauta ya nabuna usangani mandu akina au kalawdani usangani tukuna ia au sanga talangani mandua sai ko emeulai tukuna ni bernatamata tren ka to kasam bagada boy ko sino manduani senindona singo tukuni chisukina o kenda gendo na kamenda baga sinaite kina nanda bitalanoa na kalu ya kenda kata ena sene rawa ninda sinai bi chisu Dagai bital no tagatungan nalenga namawi nalenga ni matanitu bebesau na abuni boga bulewa lai birango de merata kabo iko baga ngaiko ena kau kadibikina sati gorto na tambana merto lenggara bango lai berto merto kitaka no mita bingo iko maslagira na belutaki me adona tigo binaka na tigo sautu na be mata kedanga baleta esenga nindua na abuni boga bulewa era ni me sautu kinoviti me tigo binagi noviti me rawakaki noviti o chisu nduanga hallelujah Jesus is what make you prosper in life baleta tigo na butunia ubinaka tigo na butunia uda na butunia ubinaka esenga kina na tobi mate durakana lebuni rere tara ikan dari tempat lucu apa kata boleh token enda enda musuh-musuh mati pakai lebu main musuh-musuh bula ya usangga senggono boleh nggak usah mati kayak bukan tuasa mengko enda pakai tutusanin ruka listu mainan no terengnya usara kaya kau tikiro tiku mai nada pernah puna esengan di pakai rita kinda bikin tanah kaluna esengan nonton mati utia sau mati kaya na kene sau bombau te ke pakai enda nakila o kenda ndra ba wele ya ton ngori yo kila na kene sau bale te sindo na program ni kalu na mati
Isengan indua na reservation na takabatu na kalau na mate. Nan. O koe lang ngame meron ng bula. Bato koe koe. Eau ng bula. Sini kau koe. Bula mate. Bula nga. Koe nga sini bang bauti au mate. Ni sengo cisu ya na mate. Ni tigo cisu ng bula. Ia mendapa katu sa tigo ng bula. Ninda tigo bata kei cisu na nona iserau. E sini indua na bakatu sa tigo ng gase. Na sikoa. Salulu. Esenga. Kito nanggas yang gombe kito salah kay muri toka pakan duil yung gori toka keri sano mundo nangon mundo soli tigo iko meneno yalon din na kene tike buta kabatingo beleta meanga na nomutiko kau cisu o kaya kalunga tabo kale bo kaya dava kaya baka davara sinyo kaya ya do kosong amai dinata tiko kabe kito sam dinata tiko Dinata tiko na kali, dinata tiko, yalon dina tio kina, yalon dina taga na masuta na kalau, yalon dina taga na daga ni nonda solia na nonda yau na daga ni kaulut. Yau ni otingo tu sol wada namba ke usan din ditinga me na kau solia. Selai tinga biau. Lei tinga. Beleta elevu na kain don me daga na kame da kabo chisu sa rusivia. Siapa kata? Kabe ko angori saru sivia na kameda kabiko sivia e sivia kene sau na kalau bakatai koya kene sau na nonambula kene sau me ado koya me mbiuta na nona tigo bakaturanga me lo malangi me ado koya me tamata. He left all over heaven. He came down just for you and me, just for the whole world, just for sinful men to be saved. Sa baga rusai na daga ni teboro. Sa solibikenda nambula tao mundu. Yana nonde talanoa, yana nonde tukutuku, yana kame toso ikenda. Ena ibola ni daga ni salago Paula me sota vate keira to mai Efeso. Tu nangasin lotu. Sangkai tuna bango koya, reida. Na nungulago tiko maingo. Sa baga ungetia tiko mai ne tambu. Sangkai kati bango be anal tambu na vanua ke na lau kinangori ya to sare Jerusalemi satu ngakina nan rendre kabe to sa sin rorao sandarongo dale buna tukuni alo na itiki buni lawa lawan ta sama itiki ngo satara tunggo na bura-bura ia nan rendre e adurumi e bakami kemita takana to somena ngona na lau viri, na demuri, na lau moku, so edo sarai vali mbula, na kena be matanggali. Ia senga bukan dunindua, via bukilesu, me so maya. O koya eda kabatinga na daga ni tuku vinaka. Raivaya ni daga na el tambu na nondambula. Rongo dia uturanga na marama. Na daga ngo, renda bi bagonge timbedo na singa. Singa tarava. Ke senga ni daga bi na el tambu, kenda na singa ni takabarao. Sarato marau taka na tisay peli ni satu daga chisu. Tuno ngo ko berto. Do tara sarana maweni bako. Do tara. Do raida na katu doya. Do raida na guarumbe. Do raida na kabaga mandu ato do daka. Yango satu dake. Do tara sarana maweni bako. Do tara yang ondi na baka tamatan do sa tara tingango. Au satu daga tale mai na mate. Na mate kondo raida niwa kaya vakoti au na mate ngo dia usava kan ruka satu lagi ngo ndo terasara na maweni bako endalingangu ndo terasara na maweni moto tongon ndo tera talenga kaya ndo sava kan dina tak na yalo sengan di bagan rao kaya e baka sui baka lebe talenga tu sa raida ya na pun kai kaken Thomas sandi ne usakai bakan bau de tunggo turang. Terus kau tu kasam, sini tiga ikon wangkaya, wangkani Tomasi, wangkani bakat titingga, meurei da sarong kai bakam bauta, kai bakat tu kasam, kalau ngata bakal ibu karongoda, bakam bauta, balik atas sarau na bakam bauta, bakal rongo gini, bakal rongo na bosai Kristo. Faith comes by hearing. It is in the hearing that faith comes. It is in the hearing faith comes. Rau na bakam bauta, na bakal rongo. Anda rongo da tiwa, siapa kata? Ya bunga bikenda, sampai rongo da bakal binak. Elebu na kata ni ndarongo da tiku. Baleta na kaundo rongo da baka wasuma, onanda utal rota ka baka wasuma.
Ni rongoda tigo nan domoni kalo ko tuno Paula e vaga ungetia una elo tambu sakana elo tambu Paul iliungori ngo sandono tangai kabango ko berto me peso ndo kun rawan ndo kun tangi ndo reida na nunga mai tigo pateki kemndo da kabango da kabaya na kake de da kabango e senga ni ndo kilasi ni arawa au vaga ni me birana chiu au sotaba nan renrengo ira ido kemndo na buoni nungu da kadaka pole tanadava na elo tambu ko ke rawa sota na nungu lagi badada na lotu. Kapi ka toka samo Paula ngo rawa sota ginan dona rarama. Rarama ngo wasinila wala ngamai vendo na kai bura-bura ngo. Ela ko saranga mai ena vanuen dambe tiko kino Kristo apa sama taka. Ela ko saranga mai lo malang na rarama ngo. Cisu ni satu dake salaveti dake kwaya me uosivita kabe kato sama uosivita na lo malangi kedenga right there uosivita na lo malangi kedenga embuli kebagai tina lo malangi embuli sivita todok kebagai ndonan rauna dimension di lo malangi bagai alo sivita todok elago koya melai kauta saragi na vanua saranga itigo kina na kalau the heavens that is in Christ. Lo malangi ko tigo mi Kristo. Lo malangi ya. Na lo malangi ni tao mundu. Na lo malangi ni nganga. Na lo malangi ni misreki. Na lo malangi sina kina na mate. Sina kina na lenga. Na lo malangi ya. Na lo malangi ya. Me vingo mi rawa na mbulungo. Ni singa ni vingo me na mbulungo. Sirenda na gesla ni na mbula taraba. Me vingo mingo kachisu. Au sakau te tigo mai na lo malangi go. Sa senga ni olaga lo malang mo vingoma sakau tamai ge bura-bura mo mai vingoma iko me mai bagai tigo beiko na lo malangingo ni satigo na lo malangingo ngore na lo malang enda bekina na Kristo ngore na lo malang enda sanda be batagina ge Kristo ya wasibita na lenga kedenga ko ya usa ka tigo bikanta sindon menda gai reretiko siapa kata Sindondo no menda tangaya tiko wete sabaru ya kango laiva na rorongo kedenga. You are already safe where you are. Siapa kata? Kitulah kau tunggu mana teksi na singa. Kaya via libu nama tokar bidi dia gitu. Satu orang setiap oli. Sini beres roon rai mana Hindu. Sangai satiko cisu kakualenga. Siapa tahu? Sama ruta katiko na kalau yang tuan kana rere. Dalam kau ngau ni salo melengkat tengah dong kan ikuan tamati kete. Menangkai dong kan. Saat ini ngau ni sala, dong kau bina kau ya ulah kau tunggu ina nona serau na kalau. Awam mode na serau, aw yang ramai na serau. Au bondo nei serau ngo au sanga ni masula ka metiko o satiko kina kaya ko lebu na masudala dala ndata ka batungo ke o sanga ni tiwe nei serau o tiko ena buru-buru nei setan yo kanga e ruanga na buru-buru ni buto-buto nei setan iki na buru-buru nei cisu na mulo tau muntu ya ko nei serau ni kalau ya na nona tiki na vuni na kalau Warna bela timba kau mekau mendo na manu-manu nan rame rangai duru. Kenda tunggu ena ruan na undol namba kisaoti sandola na katumbaya. Vingoma nga o salagi tigo kina tawa mundu. Esenga ninda durungai tumba ngo anda sa duru itu. Boy ko durungai tumba na ngomu. Kau ngaya. No mulai tal no bere tumba ya na ngomu tal no tiko. Ia meo ti metatoles mano bagasama ya ulingo tigo na seroni kalau. Siapa tahu? Keu tombale belindur ni vina ene serau ni kalau. Keu nguni tinra ni moli gena utu ene serau ni kalau. Kau Paula seu bakani sesenga. Seu kawai tagi sesenga. Sendo na kando ndondolinga mai kina sesenga. O eu au samarau tiko boleh tau lago tiko ene serau. Talago tiko ene serau. Talago tiko ene serau. Dalago tigo nei serau. Kabe ketua samu vakau ko tagiko. Vakau ko taga na lomu mendei. Vakau ko taga no vaga samango. Vaga boya na no murai. O seni tigo igo ibura-bura. O
Sanda be batagi Jisu na vesana valo malangi. Haleluya. Sanda be tiko batagi Kristo. Ewa sivita na chimoni kedanga. Ewa sivita na matendewa kedanga. Ewa sivita na rere vikani bibagare kedanga. Ewa sivita na rabun-rabua. Ewa sivita na kakase. Ewa sivita na lengamay na koro. Ewa sivita na matenikawa. Kila rongo-rongo dan tapi talna takana lutu. Nalengkang go alengka kindo tamango kula tala na dobiau. Kaya begitu sama, sana ribik tak sedang ni kuah. Kau tali bina baka sama gori. Seni mai baka sama mai buana kalau gori. Gori na baka sama ni ruka, baka sama ni buto. Ni sabat tu ada baka sama ngai ra baka benda kau total na bosan ni kalau mendali tuku na bide. Oi komandang ngau seni baka mbau tarawati kuna nomi tuku. Kento na kami ubong gati kenda kina ni kuah ni baru mai tinia. Baka ndai tegi ko, ena bono sati ko kina. Baka ndai tegi ko kia, kena kerua. Vakataun dei takatiko na panuoti ginango waya umeu zakava indonaka sira ni umay tunga sira ni umay wale tunga sira ni umay baka sabulinga wale tunga do zakava no kimdo sangay lo tungango sa sakay bambulay ngananoa semati ko sara no durunga may bango iyo sana sema ningo au sana zakava ngo sana bagay tabi tagiaw ya bayaran ng commitment ng unang waduro may kina na pasang bulan bagi sauti ya una takaba todoko una libunau una masulakan na burra una solika saka mani maruta ko tumana kana toko di tumana takataka ng unaya yo baka binibina kampalet na baka nang do solika kana nung do masulakan na burra aula ko may konferenti kana dio sanga bulka tolu ulite tungan na korong sampai tu na beon itu tala kero be pungoni Pungongu, oi ko salitelo ti malolo. He? Hiyo. Ayan itigitibo nung bito menakoro. Sambil menakoro, ina loma ni bida na ambakia. Yang anak kau dakaba. Au masu, au lako bata kira nando di bingarabi. Ni re pinakati menakaba kay labo, au may daga-daga-taka. Kaya, mi adobo may ni kuwa, ni alonggo sandindi tinga, sombo. Sali kalau tu tidak apa nambah gitu bawa balik lesumai sendiri tu nga. Bingau ne talon tak nak ni kalau tu. Isa meules tal baga bukan tua. Pala tai tali ni ndarai dan ya don nabi sau. Kina banu sember ni kilai kino cisu. Kentang kontak kelangan nabi baga tise pilitaki. Waya nintua sama kilai cisu. Yo kaya sengai. Sabaka tise piltaki sa kilai cisu. Baka tise piltaki na baka sangka. Ne baka roni baka isulu. Na sasamaki. Mekilau kana baka palilai. Bikilango na kato do kan tatakaba. Menta kay rei na visau. My goodness. Sando na kana lewo ni marau. Intarai na visau. Baleta na. Taruto me kapo. Leu sanga ni mandua. Baleta sang. Ni sa visau endo na yalo. E visau endo na tiko. Sa visau endo na yalo. Sana visau na kawaya. Sa visau endo na yalo. Na koroya sana visau. Sindo bikin dan tambe tunggu ngai bulangi. Lalu menangol ni mission bango antarai dan betu ni bikin. Cerita me Cambodia. Punuan tambe tukina seikoya na klinik ni kuah. Kau ni arai dan ngone rondol ketino tu tununggu lawai kia. Kau na vanua siang indura tamate talitak. Sana kan dua ngana bale anda botukino metu itu bital tu. Adi non nanggalea. Tu serotu tigo esora bolia tu. Ibu kata bagi kitu via bolia. Kitu lembutu kasara. Tuna bangko nang gelengo mena nona na tu ni lotu. Peleta ebitangani kalawanga bangko na punu amati kino metui. Punu sini mate mai mabuakina. Me adoba ni kemba balangaya. Yani ku anta sarai na vanua era na numi ni vanua mbedi. Sabakan dinan tagikina na kauko ni kuspeli. Sarato leibuna unan tau kolotu na nontan tontolinga. Na nonta bitoko ni kenda sini takabaya. Sini laura yendo na ireya. Baleta nir tau tigo mekea nandau kolotu o kendang go enda tigo kedenga mekea nanonda baka sama nonda baka nanau nanonda yau sini rala ngoira nira tau na tangan nenda tangi tangi talenga siapa kata apa nira kana baka da talenga ngonda sama marau tangan toa inta rongodo rongora kanango sangana kana baka anda sang soni kawai tagatu reida ni sadrumi kenda na yalo ni kalo na kato dogonga ena tuku ni bikenda ena taka-taka ngo enda na kitaka. Tau do kon baleta na daba. Ea na inaki na muti ko walangango.
Enda tigongo baleta mendala itu kuna. Era sambula tiwa na kai buru-buru kora baka tumura rawa tingo baleta irangan rabon itu kutuku. That's all. They still there because they need the news. And you are here with the news. Kapole ngonga na itu kutu undu nga. E ado kina lebe bokang bola ini kalau. Kabe katuka sambo pasal kana bua. Sarautan na budesa. Sarautan na wele. Sarautan na baka ulum bale. Sarautan na kaya tigun tasang kase. Rauta ya, rauta. Sene kena ngau nango. Seo vitu sama bulu seo ondonan rau. Mbula tiko mele sumayo chisu. Ya una no kupa kambaute wa sinindu anambaki. Una mbula tiko meto sambula tau mundo tingo. Sambula tau mundo tingo. Sambula tau mundo tingo. Sininga indo talanga una no mbula tau mundo tingo. Sambula tau mundo tingo. Ya na kau baka tusane bisigan yan ramai. Pina boleh buturangau yan tingo na mbula tau mundo. Yan tingo na mbula sanga ni tabarawa. Au mbula yan ramai ngo ena vanua senga kina nang gase senga kina na salulu. Au mbula tio kina ngo. Au baka yan rata tiko nung kaboka mebisau. Melako tani na mona baka bura-bura. Na mona baka yango. Na mona na numatiko ng gase. Na numatiko ng mate. Gode na mona ni mate. Kaya ko to sa mo. Lako tani may na baka sama ni mate. Baka sama ni sikoa. Baka sama usa. Balabu mai. Siya nga ninduan na kaya balabu. Kanda nondang bule baka nga na yalo-yalo. Shadow. Na shadow laura ingango ni ali nga kwetu ike yal na shadow sema kataba. That's life. How can we measure a shadow because it was just present when it was there, the real object was there. If you move the object, the shadow is gone. Kabi katu sa menumbulo iko na kambu-kambu nga. Duangan na kambu. Yang rani mataka soalnya ngatok na kambu na bunuh adil ngam nising saya la kambu. Kau tinggal na bula. Yani okwea just an instant like that. And ang kaibaga imbaleng-baleng a weekend. Not through the duration of life, it's through eternity that make life meaningful. Kaya nga na bula tao mundo, nadaban ang betin ni mati ni Chisu, nadaban ang betin lo. Tesin ito na betana. Ibagam betena na loto, bagam betena na bagam bauta. Ninda samay kilana kalau matai. Menda may baka ngatakan na kasulibikan na kalau menda sa tauken kini kerua menda lay tukuna nantina di besau eda kababikenda. Na bosa ni kalau. Numay tinia bikenda. Sa kabo chisuno na bosa ni bitalay sang kay kabang kokaya. Madi urusang ulo kawalu sa tunggo biyaw na kau atau doko. Kaya ko to sama kau atau doko. May lomalangi bura-bura kay namboto ay bura-bura. Terus ko handa matal sabo ike. Sasenga. Kau atau doko may dake. Bura-bura ndaray dating kena rorongo wili kina namboto ay bura-bura. Ni dabuta tio kwea ambaleta satu dake tale may na mate. Sa mate na nonda mate, sambulo na nonda bulu, salgay bangan rukay yeli, may nabura-bura ni mate ni, o kaya taon tuwa nga yado ikia, ang kailis talamay, na kinaboto do karado ikia, sa rawarang nga ng bukawanga. Watala taga dendo nga unon, terang yawe, enduaya, non ratu bakang bauto ratu, ni otiko na rumungo may ni bukawanga, rani o masu, malakota ni may kina, iyo, hindi na gori, may nanduwa na rumo ni bukawanga, kinandua tali. Cisunduan nga ayado iki ang kailis may. Kailis ti umaya satu de berton cepel ndo taraman ta na makan, ndo taraman ta. Ngo na ki. Ngo na ki kay mate pa kay bulbul satu ngo. Kau ato do may dake. Kau ato do kay ke. Ko rapa ko tiaw rawakina, kina kau may bulu ya ngo. Au salay kau tamay. Tingo masarani, tingo ma. Kabi ko, tingo mayan, sa tingo ri. Yani sa tingo ri na ki melokatay ginoma ti iko santola batinga. Vei butu ni sarangan kuwa. You have the key, lock the door. You have the keys, don't unlock hell. Kaya
Nada pa bete na weekend. Loka taki eli, o buro-buro ngo sandola tu. Kau paula, na mate, na maboa, na vakadadani, na viakana, na mbedi, na raithi sombu, na singani kawaitaki. E sininto na bete na via ungori. Ya una kanga umarau taka. Because I'm breathing, I'm blessed to preach it. Preach it. Share it. Bear witness of this Christ. That's all about life. That's all about life. That's all about life. Yan balen ni bolongo. Kachi sube marika do lagaya ni buro-buro to logon do tukuna na ituku-tuku binakango. Veira na kambuli ketanga. Madiwe kamera baga tise pelitaki na leo ni bibonuo ketanga. Satu na otia sangai kamera to ya raida. Do lego wawa tigo mai Jerusalem. Me adoba nindo sabaka sulumi na kau koni altambu. Santa mai vingoma nambula, Santa mai marautaka na bekake de alta bekenda na klo. Santa vingoma ni sosuli bina todo lago mai dake, sanga lago mai buana tamani rarama, sanga buana bengo election de bibuyagi. Sati gongo bekenda da sa vingoma rawaya. Ia nindo sa vingo ngai kabango koe. Mundo lagi vagan dinan tagiau. Ndo lagi wawa. Ndo lagi waraka na kau mai Jerusalemi. Nisai yado mai na kau koea ndo ngai lako. Baleta ni sana yado mai na kau koea sana waidala na rere, sana waidala na tangaya, sana waidala na elailai, sana waidala na bagai ulumbale, sana waidala na kakedenga. Ndo sana lago tigo na bilumuti. Na bilumuti batanga ndo raida ni abanga tali au kino mangu bula na tobe mate tu daga tale ora sa mate o ke mndo na kita ga tale ngabaga kina yeni sala mai na lo tamgoni sadrumi ke mndo na dakaba na daga yuosibidake kaila sara una dakaba na kai yuosibidake kaila sara idake una dakaba na daga yuosibidake baleta na daba sa yado mai be kenda na lo tambu kene garuan da salelebu da salelebu na dauni bagan dinandina. Yado tigo mai Jerusalem, yado mai Afrika, yado mai Asia, yado ike bibanua todo na banua tio kino ralubeni kalu, yado tio kina na bisau. Yado tigo na bibagan mulai, yado tigo na bipaptestaki. Yana buna enda na sengani dengu kina turanga na marama. Na loma ni balo tu lebungo, kenda nonda reibo tu na CMF International, menda baga langi chisu na nonda soklo. Da baga langi koe na nonda sokolo mbolet na daba enda tigo nona serau da tigo nona serau sirani ndue baga langi na kalo na taunda uni serau. We become fake. Real worship only presented to God in His presence so that we can all feel it in the house. We can feel it in the fellowship because He is in our midst from inside us to be among us. That's how it works. Sanganin doon na sera na baka durumikenda. Sanganin doon na bosa binaka. Na idurudurugin na sera wa chisu. I'm the way, the truth, and the life to the presence of my Father. When you come to me, you enter into it. When you enter into it, that's your permanent dwelling place and address. Trinko, ada betul sabo. Sata kau tiket bikenda. Sabo ngokendron da dingoma, merani baga imbale bikenda. Sabo ngokendron da dingoma. Karuani katu ni bikendron da ribotu, melai tukuni na itukutuku. Kaya bukato samo, lei tukuna. Yulesua ningo lei tukuna bindua. Kuning kay dengu. Masu lagi nomu neiba, lagi wasebo. Sureti ko melago may lotu. Alabi na kantor lagi balotu. Kasi ni wasera wa, sureti ko na sell. Sureti ko na sell. Siya ba katap? Sarong ko atin ato kinento na lang kalakuan. Ba katap, bobyo masu lagi. Kiro may wawa, wangga buka tunduran, wangga buka anduna. Sa ibiting ko. Sa ala ko tiyo may turangan ni Banwaya kay Watina. Yung Watina ko na maraman daw doon ka. Oso tunaran na wangga buka. Kiro talaga kiro may bondo. Sa tuna sa rabuwa ray, nalaman na maramang gori. Una masuli ko ay ke. Matandra lilibu sa rangango. Meran ni diltay kina nonan to kanto kaken nonan daw doon ka. Ilabit sa tingamay. Sa maindang beto ko erto sa baka masiko at tinatakatin ng tikite. Sa ala ko sa rani. Unibia masulaki. Iyo. Eda. Era labiti ko ya may no nalago may. Ino na saba kayo ya tuni apa kan bautan na kalu. Masulay ko ya kitunggal ka nawang buka sa taong bale ko. Taong bale yan le so taong bale. Walim bulay check ta sendor tay mate. Ko ya lago tu no na korro. Ko ya.
Se oso tuna teminala se ta brinto salenga merau sota ke nei tuku kau tetiku. Iko na kene vogan dinendina. Iloma ni wanga buka i val ni vei koti vanu ni daga tau ku kora tuna tiko na marama daga tio no mai tau ku kai tiko baisa. Dikilangan na marama se volam. Dikila tonga. Daga tiko na rani ulung ko de vesa una kana kala. Pangata kaya. Kila na bisa ni kala tonga rin kung kaboka. E batanga ki numbulan rosa tagi chisu. E na bisa una ke muroka botoa. E na bisa una na roka da na roka buto roka re venaka. Kole tunga ya. E rawa. Kamu tu rawa. E kamu tu saya na rawa ngani tiko na lo tambu. Ni senga na lo tambu na rere. Uete ni uang kayak mungkin ngoma. Kuni ulenga takano na mbesi se na demuri ko tumba. Kaya ngabua, tukuna ngabua. Vosabi koya biambula. Kau cisundu la koya ni bir na tamata kedenga. Kau dosamu na tamata nga, tamaseni sin tamata nga ngan reba na bosani kelu. Na tebeli mai vale ngan reba na bosani kelu. Na frijungori ngan reba na bosani kelu. Puna ubua ni salala to saba garota na to me durme lo mango. Kina kakana kede boga bunda lenga tumba sana durme kenan rauni kau gena boni kau. Kaya kuni baga mene ti wasakila ni kamo buni wai kuni okani yango sangale imaro to kana friji nan dore singa binangango enak karingo kuwa nomo lagi wanganga le debi gona toy matea kuni ga indo masuta na kalau umbeleta o iko nga o andolaba yani o tauranga na kia andolaba tale na kidi mate tobi mate na lenga. Bi masula itiko tatalanga se tibu namba kina rongoda te tu ni be na sora la to matea rongoda nei bakasala. Kai buka to sa mto rongoda nei bakasala. Tau rongoda. Kai buka to sa monan dundu ni senga ni ndo buka rongo i wana el tambu di kelu. Ni senga nelo tambu nan dundu onga indindi vara onga ibuki tani onga senga ni be rongoda. Ndo rongoda nei bakasala rongoda. Ke kamu ni wai raida apa lele tango. Sakapa ya. Sakamo kan do tombal lebe mata kaba. Sabo le ndabu ko to kono mide ngiri zo li de mata me masula kiao. Endono tiko ya lengo iko ngapa ko buna no muwanganga. Siapa kata apa? Kama abang ko mari kan dola ko ya ni dole tukuna kina kambuli kedenga. Kambuli kedenga. Hirango re raborong to do kan bosan kalau. I weekenda nda betu ni kunu samba tina da bona mendala kokina matai enda kali vio kan nda betu ngo mele vole sunelo kai ko to sa merale sunelo fishing to dok mendala be bolo taki kene ka rua ni sandua e baka mulai me tumberi me baka tise peltaki nda kavivi menda be baka tise peltaki teibaki kene ka tolu ndona seli ke Santua sarane songo lutia. Sate ke burawa endua. Tike bunga bele endua na bubale endua sarna koren le bisau. Kene ka tolu ya sate ke busara endua na sel. Kene ka pa. Mera tumberi oirea mera rani bitumberi tale. Koya. Yana bunan tata kapu kini kendo na exercise ya. Baleta dunon dulu bakata masula ike. Sangkai pakai posan el tambi tatal ngasi ngori mera buke ire lalangur. Yana bunan matenga ni doiri oso. Nona kai karu di doiri ya salala. Setara rawa. Ya kabe ketua samu. Sana ada serang nabi sau ni otingo. Sana ada nabi sau. Melihat na dava. Au sapa kabulidi. Usar kila na kandur mo dakava. Kene kalima ko kene singa tambu na mai tigo ni kuwa. Taka ni kulutu. Petaron terebo tu ekati ko ya. Vuno tago chisu baka tise pelita na tamata. Da susungo kenda mendona songo lotu velo mani batin sandua ngana bubale enda lewenga nindua na koro mai loma lango kenda ngona sayoni ni klo. Sauluna ko Kristo kenda ngo enda sabe tigini nga. Baleta ni tigo na Kristo. Ni toso toso na Kristo. Na closer ni kalongo melo malangi le baka mulai neiba. Oiko sana mata tagi chisu tiko. Yana buna kake na bango Paula. Ya ungona mate Kristo na bono kedenga utiokina. Sile mo kwendo ni tukutuku. Nei tukutuku ni bibakan dua bataki mbaleto koya. Sabe bakan dua bataki vuro-vuroti ena buguna na mate na Kristo na dalana mai Kalvari. Bosoti vingomi na nonda ibalbalada. Sanga ibongo kenda ngo menda kauta na tukutuku menda lai varong taka berata mate kedenga. That Jesus is the way, the truth and the life.
Kremenda satu lagi. Kremenda satu lagi tunggu lagi mana mat seren mata kanjindai. Haleluya. Respon mentang abuana klau na puno dan durikina. Kau paula ilu taki au nel tambu. Vosavi au nel tambu. Kakeda una so tava ia usa singa ngai o kata na nungumbula. Ena siranda da kabana da ni klau na da koko ba mata. Kenda na ilu ni zone, ilu ni cell. Ikenda todo na len lotu. Puno ni da ka puno da velu te kina puno da bingara bikina. Kenda e talai menelo tambu me mai non dambula me mai non dai tovo me mai non dai valvala la ko bata mai dai soli todo ko ba alo soli bata mai mendarani le da kavakina da ni bingarabi tigo nei soli ne be bagarang taki tigo nei soli ne kana trai da ne song lotu sangai tigo nei soli non da ba ungeti re soli todo ko ni al tambu sangai tuna be talent ke nebe soli na vuli na kakerengo di rambiu bata na kakea ya do mai ndo product to loko bele wasinga ke no chisu ken dua nganaka ndo ndo mende mai baka sangrana maten tu ni klo nei nagi kede non danduri tu ni lalango dua ken nda saba mulai nda kadibi kina kadide derengo ndalo ndini kina dalago ya ndala itu kuna bide veira nei lala ko rambula tal tu ngamai bura era ngande boira mera baka duru mina maten tu ni klo bele wasei veira lago ne bibuna ne bise bura me ronda tu ni kuana vingarabi mai Yesia sandona kana tarai ni non tambula ko bom bau te sindu enduri tu lo mani balengo enda rani ngai baka ulum baletiko enda na ngu menta ta kabana non tai tavi kenda na zone to dok veira ra borong tu mai ne bise bura ke bantu na ngauna sa mai lulungan mo bito koni takabatal ni kuwa kenda wakila na mbukani non da bewa kani gena klo ngauna ndorong oda matata na domani klo kwa sasenga ya uno benate mo masula ki kenda rawi liu imbera ni ungai besure di tigoni kuwa veira rangandeva mera mai vingoma na bebo ngambulai ni turanga langa tingana serengo ke baka usaba kila usamba tambata dan ngauna ndolo makata-kata tukuni chisu sawati mai na kata-kata ya sabaka ulumbale na klo na binakata me voka slumi ko botal enandona boa God want to refire you once again kaya bango chisu ndona rawatanga na kau ni salaw may bikim dona al tambani kalo we cannot do it without the Holy Spirit. He is the helper, He is our advocate, He is the power. The Holy Spirit is the power of our testimony, is the power of our message. Hallelujah. Kulan lebu itu ni kuah wakila itu ko na bata-bata tanangan reba na bipa kata-kata ya seroni kalwa tingo mena try kanda na singa nindai langan na serengo siro saramai damai masubata ena matangani ko hallelujah binanga bokalibu turanga sunongu kalo saike muni au manre hallelujah oni mai tu meria lo tambu no muni lo tambu vakasina kia meu kaukawa Lago mai meeting gua masarane singan dindai. Tangi di koya na matakan gua. Andre bana bai kata-kata ibu ni Allah tabu di kalau na numbula.
betaga na linga murua wana kalau. Tengiti koya na mataga indai. Hallelujah. 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 Ureda nambuga wanga di kalau di baka boli politiko. Baka boli tanum bola na singan indai. Hallelujah. Tinggo maya na baka bauta na mataga indai. Hallelujah. Di baka sumira na nomonita mata. Bowen indai. Di baka kata-kata tala na Londra. Buka wanga sayali melesma igina Londra. Mekama na Londra gina daga ni turanga. Kanda usenirani bosa sana bosa tale. Kana numa ni sangase ena baka boy tale nona dhorobo me baka taga nona keli. Hallelujah. Ni baka sinetira na nomoni tamata. Ena bai baka sineti bo ni alomoni na singan dindai. Oh turanga binaka. Binaka dingoma ni singan dindai. Dingoma na kata-kata, dingoma na mbula, dingoma na besareki. Hallelujah. Baka taon di taka iko tamata kadibi. Tamata dingi taki may buwana turanga. Binaka baka lebo turanga. Bai baka ko tagibo. Di baka sinaiti rabo na singan dindai. Lumuti rabo ni kuwa turanga. Oh ni baka sinaita na non rambula. Merakila na kalau. Ni okemoni ni tiko. Dolaba na non rabaga sama. Oh me baka rara matagi na non rambula. Mera baka taon di taka ni ratiwa na nomoni serau. E rambula tiga na nomoni serau na kalau. E na mataga ni singan dindai. Binaka baka lebu turanga. Binaka baka lebu na kalau. Binaka baka lebu. Binaka baka lebu na kau-kau na matagango. Na ilumu bo. Mbaleta na daga-dagango. Dona ngauna baka samayali. Salesu talemai. Salesu talemai. Sabagandei tagitale. Kinanonda baka sama kay nalomanda. Bagandei tagi ko na singani kuwa. To ko ala tagamai. Na sinimbiti kenda sa lebi kenda. Nanda baka sama nga sayali may buwana kalau. May baka ramatay nga ni kuwa nanda baka sama renda kila. Uy ko na nomu kata-kata. Semera ni bisaw. Takabatal na dawi kalawa. Kindaw baka yulumbale kaya sana o tinugo ba ulumbale ni kuwa. Takaba na baka tulewaya. Sa sininggaw katanong kumbula may katali biyaw. Yaw meu baka o tia na itabi. Meu baka davara na itabi. Au na kaludha keu sangani takaba. Takaba turangay na marama. Masuti koya. Tukuni alotay koya. Dundokan na lingamu. Dundokan na lingamu ginadakadaka. Hallelujah. Lomani no muzong. Lomani ni dakadaka ni turanga. Tunggoy matanda. Libu na opportunity. Mindabakay tabikina. That is what God calls us to do. As believers, as children of God, as Christians, as member of this house, Christian Mission Fellowship, kaya yuto ni nona ilakolako, say kaya na daga-daga ni kulutu. Nakabakalim sa rabi kami nang ulit kumay. Imbaran damay baka tabara, lilibit ko loman ni balanggo, iko sambera tuloy baka taon di taka, numubayo ka ni Gechisu. Sanga tuni tararawa kay alden do na bidalati ni kuwa kautan numbula sabakan di tagali ni raw ng bulat mundo sa sangan bulat to mundo embaleta sarangan ng bulongo and the vingoma ng bulongo baka taon di take ng bulongo. It's for this life to be received. Au na willing nga baka tolo sananggo. Hindi nga na po nang tatiyo kina. Sabo sa tigubi ko na kalo. Sabo pala tigin alo mo na kalo. And the kadibi ito loko. And the bakandono ito loko. Yan na kaya na ko tamanin dinduin. Inda sa may dingoma. Turango chisu. Memenonda turango. Anong di bakambulo. Dua. Rua tolu. Lepas cara linga mo. Kyo binakata. May dingomi chisu. Menomo turango. May bakambulo. Sananggo, naboli mo na linga. Sananggo, hebat saya dahil nga mo. Kimani na turubo ng ngone lewa. Sendueng ngone ito ike. Se, usa turubo, usa rano da kabango. Sangay. Hindi sa rongo da nga na po sa ni kalo. Dadabi kalawakin. Langan na saranggo, sa sureti ko sara. Kenda kede sananggo, nda siro saramay. Menda may tingoma. Ngone turango chisun. Daleso ni kuwa, dalawa bata. Kaya namatay nito ni Kalugin Elonda, turango chisu, siya baka turang atagin nondang bola, narenda lawayan ni medalin daw ni tuku-tuku,
Beba kasar ngano na bika di turanga. Au kaya iyo. Ngole saramay na mataka ninday. Iyo. Pinakabagalibu turanga. Turanga. Elvesa. Au kaya iyo. Hallelujah. Saramay. Hallelujah. Diba kasaw-saw manda vera sa may duritulong ko. Marotaka vera sa lakamay meramay dingoma na biba ka mulay ni Klo. Kaya bola tamu di lesyon doon ay alo. Rekyo malangit. Pinakabali wiki menikita ng duritulong ko. Pinakata mo ni may bagandita ka si Koira no muni bebe kani gay naturang. Kung napakatuloy wa pinakandundua, tara nila kabe ng bulanggo. Menda may linggo man turango chisu, menonda turanga, kanonda ibo kambula. Kaya mo na masubata kiyaw, puno sarang onduri kinagori, kaya menda bitataga na linganda bikenda dalawa mai. Kora nung masuli nung may bagandita kan nung bakang bauta. Kaya kenda linlo tunda bito koni na singani kuwa bera lalango. Hallelujah. Masubata kiyaw, turanga chisu. Sandola bati ko nakatumba ni longo endindai. Kau saba ka taon di taga kina. Na nomo ni ibo kang bulay, kina nunggung bola. Binaka pa kalibo na nomo ni ibo soti, kina nomo ni ibo dingomi. Kau sa dingoma ni singa endindai. Kau saba ka taon di taga kina. Na baka turang atagi na ichisu, kina nunggung bola. May nabunya longo saba kang bauta. Kau saba ka tusakina. Ni sa turanga ko Jesu Kristo. Iba kay doria wendindai. Deba kasrangan do na tamata. Uninding itak. Tamay kimami binakabagalibu. Non rambula to doko. Erala ko menikuha meramay bakante taka non rambula bikemuni. Binakabagalibu turanga na dawi kalawa ni bakang bauta. Dawi kalawa turanga merabakante taka. Non rambula unia sama ibulia oti na kalau. Ia ni kuha sa may baka taon day tagi ng buloya. Sa may lingomi, sa ikoya ng buloya, na nomo ni Serau. Sa bakan day taki, na yadoya ni bola ni mbula may lomalangi. Sa sanganin dua talen ay tugu-tugu mawi, marro itu, baleta ng bulanggo. Sa bakan day taki ni salube muni. Sa bakan day taki ni sa nona ng bula tao mundo. Sa bakan day taki ni sa baka turit lagay batay Kristo, na besa na baka lomalangi. Sa bakan day taki, nyo nisan nomuni yaw na kalo sa tigin yang omuni ni singan dinday. Di bakandai tagira, di bakalo nga tangan non rombula, ena mataka ni singan ikuwa. Binakasara mo kalibu turanga. Era maraw lo malangi kimami maraw talangan ni singan dinday. Rani kimami mai maraw tagabatatiko na non rabokang bulay o ira na nomuni tamata. Waraw me kimami may bakasukatiko ni singan dinday. Binakabokalibu na nomuni bosa sa talay.
E na hapa lati ki mami tau logo na leo ni bubali. Ora re tiungo ke ra boronga tu mai na bese burubura. Ki mami na senga ni vengoda. Mami na senga ni ngai boga ulum bale tale. Ki mami na tudake. Ki mami na elonganga, na elombolembole. Ni kato logo mbaleta na kadingo. Ki mami sa boga erangi te kina. Binaka bole muna klole muna tambu. Ni bagan dei te ki mami bata ni singa dei dai. Mami sangan reba bata na nomu ni loloma na tamai ki mami. Loloma i Jisu Kristo. Na nomu ni vei tokani na elo tambu ni kalau bata ki mami. Ki mami na lago bata, bula bata, waga ya dhora bata. Na daga mami sa kadibi bata kina dei dai me kakua saranga ni mundu. Amen. Indona ndaba sa ubona turanga. Vikenda kenda ngola mengo kere kenda dalago bata nga keira na tiginta kumuningori. Ruang atula meniti sarango di bera talen indanangai ngole tigo vale inaga bokali usara lulu sara ko to samu sa suka tigo bikenda na nonda lotu inaga bokali usara data patmai na singa tambu ni kaulo tu endai nonda bata tiko na nonda be bakalo ngata gida turanga mala binaka sa tunggu na matanda na bali. Nongu turanga Gina nomu ni daka Monita lai au ya ni Jisu Gina burebu rakedenga Muni telai merabangarai nayali Rabu eti kabakangulai Rasereki mane besu kelenida Enamura ogo Naiwali manilenga na karisito
The Lord bless you and keep you. The Lord make his face to shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace. May the love of the Father, the grace of the Lord Jesus Christ, and the fellowship of the Holy Spirit rest in all of us today and forevermore.